Ассаламу алейкум, туғандар. Бүгін біздің Нұрс автосалонына ВАЗ-2115 келді, туғандар. Технический состояние бүт полный, жақсы. Мотор коробка, жақсы. Мотор жебейт, бүтөйт. Мотордың масло жебейт, бүтөйт, туғандар. Полный зың, короче. Титановый дискада. 4 миллиметрдің титан екен бе? Полный 4 эме титан, летний покрышка салынған. Салон ичи Европанель екен. Европанель оқат бұл. Европанель қойылған екен. Полный нормальный. Передний электропакет, задний ручка екен. Анан по кузову кичине, асты бүт полный таза екен, чашка. Оформлениясы бар бу жок Яшып? Бар. Бар екен оформлениясы. Бар. Может так кичине. Жеринде чирик бар екен, калган жери жок. 4 миллиметрдің титан дөңгөлөк екен, көрсөңүздөр болот. Полный, короче, зың. Сондай чашка. 2000 инжектор 1.5. Оформление полный бар. Есім номер жазабыз, кімге ызық болса сразу прямой чаласыңдар. Басы бұның туғандар 130 000 сом ақша болады басы. Торгу бар. Торгу бар, конечно. Ассаламу алейкум, Нұрс автосалон қызматы.